Yo, what's up? Hello guys, this is Joseph. Ubu ngubu ngiye gucalenjinga umuntu bita Bwana God, Mr. God. Yeah. Okay, let's do it. Yo, what's up? What's up? Uko bye? Kabye. Bimeze bite se musa? Arfiesh. Ndakubona wipoye ubu uri pose. Yeah. Bwana God. Yeah. Mba nkubona nyine. Yes. Umva suri tayari se nkubaza akabazo? Yeah, I'm ready. Ngiye kugucalenjinga nyine tu. Umva. Nyine akabazo kanjye karagira kati iyi ngiyi ni inka y'ikimasa uri kumva bayikasemo kabiri, umukobwa atwaye ikibuno, umuhungu atwaye igice cyo hejuru cyo ku mutwe, utwaye igice gikamwa ni uwuhe? Kivamo amata. I think ni umuntu utwaye igice, ni umukobwa utwaye ikibuno. Aha, ni umuntu utwaye ikibuno. Okay, ikimasa kirakamwa. Oh yeah. Okay, let's go. Bwana Gadi asubije ko uwaba utwaye igice cy'ikibuno ari waba utwaye igice gikamwa kandi ikimasa ntago gikamwa. Let's go.